Apa tu yang baik amen na vi ia le tu ni taya. Amen ya. Te role ko fonga le sungai to ina ya nam lo uru le na. Fa fe lo ia le tato maftanga ni sapati. Ia olo ma to lewa na tas. Ile fa fe lo inga ia ma ma to fa ta lofa. E fa ta lofa tuai. Ile matanga le pa ia le tua. Ia pole pa ia le tua ni sapati. Ia ele ngata fo ilai e tato wa fia. Ia le fo wa va ia tu lu menei. Ia lo tato mafuta man falitua ya sheli ni sapati. Ia le misi le fo ina wena. Ia ai faftai le lo fo le tua ia le lo tu sai tato ila ni to singa. Ia fo ni sapati to te ni de masani ai va ai. Amen ya. Ya. Oh, de me fo ia tau umina tato vala ia pe wa o mai pe wa ese forma ia pe wa ese folinga wa amatana na folinga I folinga lana. Amen. Ya la talo na nei tai au ia ese ia tato folinga I folinga lana. Ai awana I ese ia wa tato folinga ese. Amen. Ya ia le tua faftai ia ona nei sapati matango fie faftai fo ele sunga to ina mo le fafiro ina ia o lo tangata fa tau wa fo nei sapati ia la mona ya na fanfana e ala ile tu la ia tu ia male fa so at fo ia la ile fionga le tua ole au tu or fi au tayar nei pole ma au tu or fi au tayar nei ole mo mori yonder no ta ko mo mor tu sile sa ta tu fi tawina ona isi sile le fa yu fa ia male fa yu ko lima e ma wai au tu ole fi au sa pati nei mo mori yonder no ta ko mo mor au lo no fa yu ko fa ma le fa yu ko lima a mo se ta to fa tau fa ta spai tau to sia fo nei be ya to ina ia to ai lo to fia o le nei ko ni pe au no ma to fa no wa ia ia o ma to fa ia to o le ma le tua ai ia fo ia amen ya. O le tau na le ana o mana o I follow to spa ia. Awa tuai atu swing on ma. Ya na mana ia le la fai tau ia ai to no fo mai. Amen. Ai aona e fa ai lo to spa ia. Ele ai sta no fo. Ia. O le tu o le fi au sapati ne fa au tu ina. O le fi au e fa fia ai lotto. O le fe au e fa fia ina I loto. Ia ete mai tawina le tusi leo mo le ane pa e fai tawina fai pe fale sa ta tu fai tawina. Fa mai fam talanga apostolo. E mafua na mato tusi atu nei mea ya tauto. Fa mai ina ia atu o to ai no o to fia. Amen. Ina ia atu o to ai no o to fia. Wa au sue fe au le la mai le ile vai aso ne sue ma fa tau sui amen ya sue ya tau sui ai o ile le sona le tayar ne mar sapati ne mai tau ino le mau na lua le sona le tayar ne e mai le tusi le o yone le yone mo le yone no ta ku mo mua be a fai le sa e o le te mana tua le sona il tayar ne o ma fa le tayar ne fa tai le tua na ma lo le ngano le tua au suia fe amen ai na na lua le ngano le tua ina ia mafai ona fa manatu mai e o fa tasi ale nganga pa ia e le fe au e mana o le nang pa ia tau mai ate tatou mai o le sona la tayar ne au e fa fu le sona au tau mafai la na au ne fa mala le sona
sa e ai le ata o le tāua o loui loa o le walawina o oe i tutongo le kalesia a le atua. Awa aona e loa lo walawina i tutongo le kalesia e te whātalitali. Pe e te auna mai whātalitali e te loa iai lo whamoe moe. I le aso e fio mai e Yesu pe a whai o oe o tangata e whātalitali me le usai. Le ala la toi ai ai le ata o le sona o le la o me te alu nei. La eva ai ai le si tu le ana le mana o le tu ai sui fe au. Amen a. La eva ai ai le o le au tu o le fe au. Le o fa au tu ine fa upu le fa ma fa upu le mo le fe au o au mai mo tata o fa mai au tu. O le fe au le e fa fia nai lo loto. Pe fa fia nai o tata o loto. Te lo e tele taimi tātou te au nai le tua. I to tono le kalesia leo te tautala ai. A o na tele luinga. Amen. A o tele mea whaingata. A o na tele mea ti ngai whetaya. A wai lena o luinga mea ti whaavaivai. O isi taimi o mea ti ngai te tupu te tono le kalesia. O le winga o lo whamatalanga. E iei le si o uso. E fai ma mea ti ngai a te oi tutono le kalesia. E te whaalomo i whaamtalanga. E te wa ai fuolinga o tangata i tutono le kalesia. O mea ti ngana. A le lai wa ai le ata o le whi au tai aune. Na e loa ai lea. O le whi au le mana o le tua e tau mai a te i tātou. Awa aona e wa ai le tu le mana o le tua e wha ai i tātou. Ma wha tilo i tātou. Tumna ta wati ate o sapati nei elation me ma fai ona to fa vai oi. Ya, o le au ya le ai fa mai e Yohane. O Yohane wa na si ave fi au. Ai fai tau fai mo ma fai po lua le na si tia e pa Suisa le tai au nei. Ona e loa ile. O Yohane wa na si au ona. Si au ona na fa longo ma va ai ma mafuta. Al fi ana le mana o le tu e ta mai mo ta to ta te lo e ai steni e te va ai mai e mata i lungo pen tu fai langi i lungo TV ai mai ta wina le ia tangata e fa ngai na ia ma fa ngai me you advertisement me ye fa sala lawe a fa pe oni me ai ma wai so i fu ma lo ina a fa pea oni advertisement for ia o mo meo tangata laisa i tino lei e te leva ai i ni a fo ini fa sala lama ia e mai ni tangata tino leana e fa sala wina ai ia pe tama fai e fa la wilo ai se product le tama fai sa amen ele a mai fo tangata mama e tau advertise ai ni mea e tau whai loa ai so i fua malolo e a mai tangata e loa e wa ai tangata e ngata o tangata e so i fua malolo ina a o tangata au le lei amen tau e appealing e ma whai ona wa ai ma taritongi e tangata e telo o telo taimi e ma fua na le taritongu tātou le upo le atua ona whatever ai tangata. Amen ya. Beia ona tama fai al apostolo Yohane whamatala. O ia wana o si ave fi au. Ai fi au ta ua lea mana o Yohane tau. Amen ya. O lau tatalo la tayane ne ia matua whaasa o loto e lea tua lo ma whawhau. Whaasa o loto e lea tua lo finangana. Ina ia mawhai awane e wa ai le ave fi au. Amen. E ape alo foi se tem. E tilo e le ngata na fi au tai au nei. A o fi au uma le tua. Ina ia mafai ona e mau e malos. Awa le upo le tua por fi au mai le tua. Fi au le au mai ate ta tau le ola le la e ai le fa solonga le la tau mafai pa i tu sfai tau. Na e sila le ile mele tau mafai ona fa malama. Ya le no tau tarai tai nei
O le whiau mua le tau mawhai le apostolo e whaamara malama. E le mta upulen tātou whaitau ino, te le pai ai sesi vaenga. A tau mawhai ina ia mawhai ona e mara malama i le mta upulea na tātou whaitau ina. O le whiau mua le tau mawhai o ane e whailoa. O le whiau ia Yesu. Amen. Te lo peana ufai atu i le afo ile amatanga le lau. Tau sui whiau. Ai, fa mai ale nganga o le tua. Se so e le whiau na. Amen ya. Dana ai tai e so e ai se la una po se le sona. Ai, o istai me fa ngata e le ma fa yo na tala ele ngang pa ia le upu le tua. E o te lole malama ia le au whainga roenga. Le ngata i whawhengainga e whapena fo isu matoina. E taimi te whiwe tau sa eni le whiau lai mana o le atua mai. A e leo ma whai o te tala mai le ngampa ia. E whapena la le whiau le tai au ne. E soa e atua whiau. Ai, e pei e whainga tāna malama le avo ele ave whiau. Ai, na mana o le atua e tau mai a tau tai au ne. Awana i wawe na fiu. Amen ya. Awana i wawe na fiu. Sa ini se ia ona tatala mai ele atua. Ai, o le mele na tatala mai ele atua. Leo whaamau ni tai au le sona tai au ne. Ai, whai mai nganga pa ia o le atua. Ina ua so e whiau. E le aia sa isi whiau e sili atu. Ilo le iloa e le kalesia. O le tāhua o Yesu. Ele la vale amen. Ele aia sa isi whiau e sili atu. Ilo whiau uma, ilo tātou ilo le. O le tāhua o Yesu ke riso i tutonu ia te tātou. Awa aona e ilo le Yesu. I tutonu ia te oe. Pei ale le sona le tāhua ni aona e iloa wa avea o masuli. Wa avea tātou masuli, wa avea tātou mawhanau ale atua. Po wa avea tātou matangata ua iai le whaangoe moe. Ono Yesu. Lea na fio mai. O le mafu anga mo oe ngau tai au nei. Lona winga, o awhea uma o whiau na mori mai, pe a ona e matua, e loa mai e mana malama. Ia Yesu o ia o loa li ma lo whaara. Ia, e te vai e tai au nei. Te loe, e masani na e whaalongo e te talo e whai ui upu whapea. Ona o le suafo Yesu ke riso, ua mātou wole atu e nei. Amen e loa. Ia, ona e whai tau le tuso e pero se fulu whai upu e suma nei. Mai o tātou sa uloto e uru atu le mea e sili ona pa ia. Ona lea. Ona le toto Yesu. Ai vai vai lai tāua o upu e whai ua te talo. E lema whaina tātou woi lunga o le atua. Awa aona whaatustusa o tātou ta ngata na sala marato i lava. E lema whaila na tātou woi lunga o le atua, ma e lema whai o na whaafonga le atua i lau ta talo ma lau ta talo. Amen ea. Awa le mea monia. O ai tātou o le a whaafonga i le atua e tātou talo. Awa tātou o tangata na sala ma le atotoa. Al mawhaanga le ta ua i whai unga te talo. Nei te wangalo e ato e sesi taimi. Ai ai mana tua. A e alu le tua e ala i lau te talo i uturu vai. Mana tua. O le te alu e awatu lau mana onga ma lau te talo i le tua. E awala atu ia Yesu ke riso. Vai le ta ua le Yesu ke riso. Lena e whaafonga ni tae. Whai upula e lua lena si tia e pasu i sale tae le sona tae amne. O le whai upu mua. Se i tātou whai tau whata si whaamon mo le whai tau. Ia ia talu da mzama, na mato falo kono iai, na mato baba ai atu iai o mato matsa, na mato matsa ai, na tamo foi o mato lima ia no kobo leola. Fa mai o le mea sa iai talu da matana. Mua. O Yesu lea, na iai se paneta lea, e te soifua matato wolai. Mua o Yesu lea
lea na iai i le amatanga ai le fofoina paneta le nali na sila fia na mua i le atua o le paneta le nei ang sala lona winga ai le faia paneta le sa ia Yesu le amatanga sa i loa fo ia Yesu o ia e sa ni ai le faletanga mo o ema ai le lona taua fa mai sa iai o ia ma mai o le mea sa iai talu le amatanga amen ma mai na matou whaalongolongo iai ua matou waawai atu iai o matou mata ua matou mata ai na tango fo i o matou lima ia le lokou o le ola e muli fetalai Yesu ma fai lala ai na mua sila fia Yesu ta lofa i le lalolangi le na fofua amen ta lofa i le lalolangi le na fai le ana fetalai awane o le upu lea o le loko o le upu eleni ai o le upu o lona wenga o le loko o le upu ia posesi whamatalanga o Yesu lea o ia o le loko o ia o le fofonga fetalai o le langa o ia o le fofonga fetalai e fetalai o na iaia lea amen e te nofo foi lama e mawhauwhau oka sia lofa o le atua na sila i le atua ma lofa mai e ate i tato o ia o le atua na fofoina paneta na ilo le leia e ana sala paneta sa tau na tuku amen te loi e te nie e vina mai e lo atali po lo afini se me manawa ai e te ilo le mea e le angai amen e te ilo le leia o le mea safai ia e ui alai lo manao e fai ai te le manao e fai ona i te ilo e le angai te lo e whapena le mea lea na i le fina ngalo le atua na iloa e le atua le anga o paneta le la fofo ai na fai ai le atua ona wa uma ona iai po kalame le atua amen te ofo o ia na fofo ai sa toi ta pena fo ia maliu mo o tangata sana ia fai po lua se ta to fai ta fatasi ka ia vai fo ile ola na mato va ayatu mato tumo ma fo ia o mato so ia so le fa ba o le asa ni tama awa fa le mai a te mato e te va ai o fai upu ia lua ua tau fai a toa ia le mata ngo fie o le sona le na fa longa tai ne ma fi au tai ne pa mai o le loko o ia o le loko o le ola amen a le loko le na le ola fa mai o lo ia te ia foi le ola fa vauna le ola fa vauna le fa mai ua tu wina mai mo itato ono Yesu amen ai le ngata o ia te ia le ola fa vau ai fa mai ua fa alia mai foi o ia o lona winga le na fio mai o ia le na fo ina planeta a o ia foi le o toi tu lona malu o ia o le atua a ua fio mai le langa ina ia mai ate ta tau le ola fa vau le na a wa ana le fio mai Yesu le langa ele ai se fa mo tato fano tato ai fa tai ya Yesu pe no fa to le tayar ne ai se fa awe pito sieli na e fia te fa longo e awana i fiu la fa longo le nei ma le taua o le suafo Yesu o ia o le atua e ona le langi ma le langa a le atua le na samia lo fa utana i lunga o le satau ina ia mawhai o le tātou maua le ola i whakanga o le whiaura na lua amen whamai ia le apostolo Ioane o ia lea na mātou whaanongolongo iai
mātou mori mau iai, mātou tango iai. O ia foi na lea mātou tau mawhai e tau atu. O le whiau. A le whiau na rua lea manao ia Ioane tau mai ate i tātou tusi lea tātou, lea ile la unga le tai au nei. O le whiau na rua. O le whiau o le mafuta whaatasi. Amen. Ia mai ele tau. Ana lea Yesu. Ele is whaangoe moe mo oe. Mo tātou. Ana lea Yesu. Ele aise e kalesia a le atua i le lalamu ne. Te mera sa amene mo Yesu ne taia. E te nofo mai la le taia au ne. A o le whiau le mana o le atua o le whiau mua o le whiau Yesu le whaolutanga mo tātou. A o le whiau na rua e mana o Yesu lea na mai e whaolutanga ina ia mafuta whaatasi lana whanau. Amen. Ya, lela sila i fayu pula, fayu petol. Sila lela fayu tawina ni, fayu petol. Pamayor mena matou va ayai, mafalong longo yai, matou tita watu ayati utou. Ina ia autou mafuta fatasi mai matou. Tambah si amen. Amen ya. Olo o mātou mafuta whaatasi foi o le tamalea a toa malonalo o Yesu Keriso. Mai o le whiau lea le manaoe e tau mai ata i tātou. A ona tātou loa Yesu. E iai foi whapotopotonga Yesu. O le a whapotopotonga Yesu. O le e kalesia Yesu. Sinsila lea na o tu whaatasi e nunga e. O le mafuta whaatasi o tangata ia po le kalesia. Al mafutanga le le whamatale whai upu le tolu. O le mafutanga a tangata ma le atua. E le ngata lai tangata ma le atua. Ai whamaia le apostolo. Malona alo o Yesu Keriso. Amen. E ai taimi e tamanatu whaatau wa ai le kalesia le tua. E ai taimi e tamanatu whaatau wa ai lau wala wina i to tonu o le upumoni a Yesu. Alfi au na te au ni a ona e ilo Yesu. A ona e ilo lau wala wina mai a Yesu. A e ilo na e ilo le tāua o le kalesia Yesu. Elena o se kalesia Yesu mas pefi au man toi ina man tanata le ai o le kalesia le tua ma Yesu Keriso a tua man tanata. Amen. O le ana e te tauna to toi lo loto i le sapati nei ona e loa lea e te au na i le tua e te le au na e te va ai fefi au. E te lea au na se ia whawhetai atu sesi ati oi. E te lea au na po ai se i whaia le mea lea. Amen. Ai au ona e loa le leo le kalesia o le atua Yesu ma oi. Na wa ai le ye. Whamai le au tua le whi au tai au nei. O le whi au lea. Le mana o le apostolo i tau mai ate i tātou. E whawhia i nai oi. E te leto e au na i se kalesia e te au na polonga. Amen. E te leto e au na i kalesia e te au na whanua noa. A e te au e au na i le tua. Ua e au na fia i le tua. O le whiau na tolu. Amen. O le whiau na tolu le mana o le apostolo e tau atu le kalesia. E te maua lai le il fai upu le lima le ana tātou fai tauina le tu whatasei au tu whamai le fai upu e lima sei tātou fai tau whatas fai tau o le nei foi le whi au na mātou whaanongo longo ua mātou whai loa toi foi a tautou o le mara malama lava ai le aise o yuri. Amen. E lole i tāua o le whiau muli lea, le whiau mua ia iloa Yesu. Yesu
tu fatasia ai tatou ma fatasitasi ai tatou mafuta fatasi tatou al mafutanga dia e leo se mafutanga fale lalolagi amen e leo se mafutanga al poliuli o le mafutanga al malamalama ai sea fa mai la apostolo ia o tau i loa le kalesia o le atua o le malamalama ia e le ai se pongisa ia te ia pe le ai foi sina pongisa pe le ai sina pongisa tas amen o lona winga e tau mai o le kalesia le atua e tatawa na malamalama se yo ale aso e fio mai lo tatou ni Yesu Kristo amen ya lela sila i vaenga ia o le tufatsisinga leo o le vaenga mo fe au o le sila le so tanga ia o mea tau ia tobu le tau tala le apostol o le so tanga o Yesu ma le atua o malama ia ma le mafutanga fatasi ia po le kalesia le tau tala ia tua le la va ai i so tanga tau ia avea lea ma le sona o le fe'au sa patili nei aua leua e iloa le tāua o le fe'au ia Iesu siamasiame amen e lea sa isi fe'au e sili atu pe a ona tāua le fa'aoletaga a Iesu ia te oe totogi ia te oe o le so'otaga muamua ia iloa e le kalesia le mea alofa ua faia e le atua mo tatou amen ea so tanga Yesu le atua o le malamalama ma mafutanga faatasi ma tangata o le so tanga muamua la ia iloa le nei e le kalesia ia e iloa le te alala mai o le kalesia o le me te lei a foi na tu tele atu itua o le tanga luenga e kalesia o le tanga luenga esa amen ai o tele o tau tala i tanga luenga o tele o tau tala i kalesia ale o tau tala ia te oe tai au nei awa le kalesia e fau lunga oe amen ole vai voi e mafuana na maule po e mafuana le leile po tu o le utumoni ona oe e le aisa amio o le kalesia a o amio o tangata o le kalesia o le fe au na le tumana e tau la i eilo mafau fau tau la i eilo ai na i mawhai ona tāua e te oe upo le tua ia iloa le kalesia ia iloa e oe i le tae au nei le tāua o le alofa ua whaia i le atua malan whaotanga ia te tato ai le iloa le whaotanga a Yesu ia te oe ana whamaila le whai le sona te au nei e teimi awe mo meo ta whaonga amen ea e teimi mai e iei mafu anga o meo ta whaonga esa o le si ta whaonga wa le fia fai fia wa le fai au me lai mana o i loto amen ea o le si ta whaonga o le lango le si lai la titi amen ia po o le si ta whaonga tele ale o le fia i le si tangata i tono le kalesia te no o mea ia te whaalongo so oi a te nai ta ua te o mea ia le tātou te vai ai amen e te amen e mai tai ane nei e moni mwhamanu a le luinga mo e le tai ane a ona e ilo le tāua o le whaalatanga o whaia e le tua mo oi e le i whaia e se whaifi au so whaalatanga ma e le suia fo e se tangata se whaalatanga ia te oi o le mena e te tauna tuto i lo loto amen whamere si tia kono e te au whamatala i tia kono lea
O le tangata mai te lo le ili. Ele fia lo ya oi. Alu lo le o nama. Ya, o fa ele tu ele unta le ngata to le tu oi. Amen. Nei te wata mate ti a kono poi le e alu o nama. Ai te vai foi le vale me. Amen. Ele o se ola e fa va a se fai am. Esa. E te ita fai au na ya voi fole o le va ona fai le o le mese le va ma le tua. Tu ha le ate tu lo no fa fonga te ya le. A me ne te no foma ma e ma fa ta tala ya lo ma fa. Ina ia e lo ai tai me e o so fa ia o satani ma fa mai satani. A ita na ya le fai se me a ele fia Yesu mo o to ma fa lua. Ele o se ola fa ma o se fi a e mu oi ya ai ele popole ai fa fi a la ele foi po le stene ele o lo foi fi a amen a o oti ona oi o taua na le te na oi ia e mauti noa ma to lo loto vai voi ele ma fai ese tas ona vai ser fa mo ia te oi pe a fai e matua mau tu le leilo i loa o le whaalatanga i Yesu na maniwa i mo oi. Amen. O le whiawa na lua ia po o le sootanga alo na lua le ai e manao e whai loa mai mo tātou te ane. Ia i loa le kane sia ola. Amen. Ai ola i le kumoni. E leo se ola whaatale le. Ai ai loa. Ai voi le tāua. A ona i loa le whaalatanga. Le ana fai Yesu mo oi wa e ola foi la. Wa e soifua e te loa. E loa le upumon Yesu. Te loa. Ai fai tau i le tusi i e. Le a foi. Fai mai. Lela si le fai pueono. Le la tau mati atu. Ale ai nunga tātou screen. Se tātou fai tau whatas whama mal fai tau. Apatatos faiatu, watato mafuta watasumaya, asabali tato iporiudi, watato pewai, watato le faiafoidu moni. Tau te mana tua no faiatu le afoile. Le amtanga fi au e tolu ia na mnao la apostolo i tau atu. Pe tau mai ate i tato e ale tato tus faitau. O le fiau mua ia iloa Yesu. Fiau na lua o le mafutanga. Mafuta fatasi o le ato le kalesia ma le fea unon tolu o le mana malama o le atua. Amen. Ai faitala i nunga i. O le ufa matala i le apostolo. Ia tanata i tutono le kalesia. Pai wale ai te sile famai. A faita ato te fai atua tato mafuta fatasi maia. O le kalesia elena o se kalesia na tatou. O le kalesia le tua Yesu matatou. Amen. Amen. Siame. Amen. O le kalesia le tua Yesu matatou. Ai ai lo le leia le tua tangata o le kalesia. O le ala me mafua ina ilo. Famai ale famtalanga le apostolo. O tangata uma e mafuta fatasi maia. Ai sava vali e poliuli. Ia po tangata e fai mai lai mafuta o lai i to tono le kalesia le tua ma Yesu Keristo ai le osavali le malama awa o le tua le malama ia fa mai tus pa ia pepelo amen ya ya mai tama liar you are a liar amen ia lo tulanga i tono le kalesia no fo mai amen ya e te pese foi. Wano le sona wa misi na toi request le avo le pese o tai aune. Pese la amasa. Mamana ai toi pese le la aune. Amen. E te pese foi. E te sau foi lotu asololo sa pati. Pasta.
o le ale mea I ta'u o le malama ai savali o uri. O tangata I lo le lei ale ukumoni. E mantua e tolu ukumoni. Ale tua whainga o le ukumoni leo. O lo I loa le mea e fina ngalo ai le tua. Ma e whaia. O lo I loa o le upu ale tuispa ia. Ma e usita ia I whai. Sa mai sa amene mo la tau ia na baptiso ina I le masina o tuana iatu. Amen ya. E mafuana e nofo mai tai au ni ua e ilo le kumoni. Amen ya. Ona e filifili lea, vai le lata. Ona e filifili lo lea. Wa uma aso e pongisa. Lea sa fa pongisa e sa tani I le le iloa. Ona e filifili lo lea. Yesu avea uma watali. Ina ia mawhai ona o iai tu tono o lau kalesia. Le mafutanga whaatasi ma oe. O le atua ma Yesu mao. Amen ya. Ai, o le mera le tupu, o mai whai tono o mafutanga. E iai ala tangata e whamai o lau to tono o mafutanga. Tangata e whamai o tangata o le malama. Ai loa le le Yesu. Pepero. O se whapea. O savali. I le malama. Alai pōri. Whamai le tuispa ia. O le pepero. Ai sea. E leo to tono ia te ia le kumoni. Ia pasta le ale kumoni. Lena o whaiatu. O le kumoni pia o na tu whatasi. O lo loa le fina ngalo. Upu le tuispa ia. Ai te le whaia. Le mea whai mai le tuispa ia. O le sootanga no na tolu. Amenia. O le sootanga no na tolu ale. O le mafutanga lea ma Yesu. Ma le atua o le malama. Ia iloa le kalesia. Le mafutanga lea. O le alo le atua. Ma oe. O le mafuanga wale na. Au mai whapea pasta. Pea na e tautala mua ia I menea. Ioe na tautala mua. Ale atu na atu e mai whaalua. Ina ia ewa aiai. E to atele tangata. E le matua. Awa I le kalesia atua. E manatu ai o mea lato aina. Amen. Mai voi. Ia iloa le kalesia. Ele se kalesia fatatia. Ele se kalesia whaiene o manaonga. Ele se kalesia whaiene o tifinga. Amen. Tai leo. Te le vai te le ono fo mai tai le ya fine le wa le sai mon. Tira no fo tu lumai. Io fatto ma tu fa. Ma la ia fa felfelenga mai le ulo. Amen. Te le no po ame alo fai ngalo shopping center wa fai le pa wa fai le ulo fa mo le ai asa mo fo mai lungo le e lungo le o me e ye a pa ia ai sa wa pe fa le mai fo ile e se mai la sa me le mo tato e ta uana tato yo o le kalesia le ale tua vala o ina tato ana fa pe na se me tato yo se me fa la it's okay pulle tato ti finga fa amen ale me o te mana o ta o ti tato ta ya nei man ta nga luenga pa ia le tua le ta ya nei o mafua no pa ia ni ta nga luenga ma le kalesia e pa ia le tua le afio i le kalesia e pa ia Yesu le na ofolo soifua e maliu mo oe e te me mana tu fata wa ta le kalesia amen ka mai pasu sala i tayani e va ai mai pasu sala i lumar kiana na vil na pasu sala pasta fa maru lua tu ai wa le fitau ya fo fuanga ia masami na pasta si la fiere tu mena na ma fo ina ele o amen. Ai e te lo e tangata matua mana tu fata wa ai la solo. Se to wala isia me ne apia wa tu fa fa ai wala
o le so'otaga lona tolu lea te manaʻi te iloa o le kalesia lea le atua e leo se kalesia ta'alo i tatou leo te whaonga le upu leo se kalesia i faitifinga i tatou o le a pasa le ale winga faitifinga o le upu no mo mai sama o le faitifinga o mea vo e te fia tama ai o winga vo e fia tama mo winga fia tangata amen mana ia vahenga le ya fa maru dua tua fo la neta a fa te tua o le tu le on sai ai ia e loa i fe au sa pati nei ia i tatou i loa o mai le kalesia e le o se kalesia tatou te ula iai piano fe atu le ngai e le na tatou ana na tatou pule a tatou i tatou me fai a le kalesia fa mai o la iai le tua o le mafutanga le fatasi e le ngata mata o tatou tangata ai mafuta fatasi ai fo i male atua atoa malona alo o ai o Yesu Keriso amen o le mafutanga la e loa o le sia uso tangata ai ele mafai ona i loa o le atua mafutanga la nai mana fata wa ai tatou le kalesia le tua amen ya e loa le so'otaga lea e le o se kalesia tatou te ula lea o le kalesia i paia le toa mea uma tatou te faia e paia le toa amen le tautale tono le kalesia e faia mea e tatau mo le kalesia ia e loa e paia mo le toa te lona ngalo ti akono ma tu tu fa tu fatama ti akon tu fa manatu ti akon e ia le lau o le tatu angsa amen te lo misi fa fatai pe afa ye pe afa le misi fa fatai pe afa le misi ai fa no pe afa lo fa ma lo se mala se amen fa fatai la na ye le misi e o foi fa felo in ele neta ya pe ano fe e porto al tantai e non sasi ai ele la urta to angsa amen e tato te lo ai me pa ia le tua vai vole la ngai o uman fa tu la ngai i ngalo ngas fitu sa mo tu tas e ele me pa ia e ele me sili pa ia fa mai la ia le mato au official yang te ina ia le ang santa ia ni fa mai no fo mai no man me pa ia tau me ia no fo amen ya lo ai tato o le kalesia ale tua elena tato o le kalesia pa ia ona ia fio ai le tua elo le esta mia ai no fo fa le fa mtala mai tono le kalesia te manatu ai nai mana ia amen le ai to ma fa le piano fe atu ele na tangata lai tu tono le kalesia o ai le tu tono le kalesia oi o le tua fefe amen lai ai le tua lai ai Yesu tu tono le kalesia ai ai lani tatou opo e tau wha amawalunga i nisa tai e mana tua nai fo e wha fonga ai Yesu e ona le kalesia ma so se mea tatou te whaia waya por so tanga le manao la apostole ta mai mo tatou i le tai au ne ma le sona taua ne na te manao i teu lo finanga e taua o i le tua na mai e wha tanga ia Yesu ina ia e ola i tono le kalesia e te fatali le aso e fio ma Yesu e te le fatamala i le fatali e te le fatala le i lau ta pena penanga ma lau sami e lolo fatale le i lau ta penanga mai e loa lo ia i le ola e fava o tono le maftanga le kalesia amen ole se tato fai tau fatasi le fai upule fitu fa mo fai tau fai tato te sa mali ma lama pa me yo na ya ye ma lama
O tātou mafuta whaitasi e leo le tasi mai tasi. O le toto po yo Yesu ke misono nalo. Me whakai na i tātou ia kusara malaba. Ai vai le mai o le loa e tangata o le kalesia la ye tu. Amen. Fe mai o salva vali malam lama. Ai toi salva vali fatas. Amen. E vai ua mafuta fatasi tu tono le kalesia. Ai ngalu fatasi. Amen. Fafitai ta tong tangalona. Telo. Na yailu inga lian suso mai iba yaso elu. Ai o tele sel watu. Ai o ia ilo ai o tangata e mafuta fatasi. E ilo ale leilo la tu wala wina. Mai ilo ale leilo ta hua o le kalesia le tua. La au nai le tua. Ia vai le ilo na ta hua. A ona mafuta fatasi masama bali fatasi. Telo ele me fai ele tua mola na kalesia. Amen. Ola le me. Fa mai ele fai pule fitu ole toto fo. Amen. Fa mai ole toto fo yo Yesu ke riso rona. E fa mai na ya tato sala. Awati ta alo toto. Amen. Le tusi alo e peru fa mai a fai e toi anga sala ma fa ma lunga ua le toi lava le toto mo si taulanga ai o le tāua lea i le o lo iloa o le wala au ma le lo iloa o le kalesia le tua a o le na mafuta fatasi e le swinga e fai e le tua te le wa e le toi fia i le anga sala amen wa ile to fia ola yang sala asia ona la te ola i ton o le kalesia pa ia le tua o vai ma muli vai na fa o le talu o le so tanga dia por vai ma muli dia o le so tanga dia ma le kalesia ma le mafuta fatas ia ilo le kalesia o le toto dia o Yesu ke wiso ua fa mai na tato mai tamai o toto ua fa mai na tato e leo se toto mo tai ao ya mana si fai tau mo mau mo ani mo fai po van si tato fai tau fatas a fai tato te fa pea ele ai sa tato sa O se ai tato ya tato e leo sono ya se tato le moni hello a ona tato i lo tato tanga tansa o le telefoni na lo tato i lo tato wo ya Yesu e fa ma na lo tato amen a ona tato i lo tato tanga tansa o le atili na ona tato fia tato te sa ile fa tanga Yesu Kristo ya lele ai si le foi mai a fai tato te fa pele ai sa tato ang sala o si se ai tato amen ya o si se ai tato ya tato ele o to tonu ya tato le umoni ole fai umar fi au tai amne tamna ai te lo ole kalesia le tua ele fai a mon tanaka no to amen paftai mai ya tato lo oe o tato uma o tangata sala ale tau o le wala awina o tato e Yesu na ia tato mai le kalesia ina ia mawhai ona ta pena ilo soifua mo le ona e whawa ai aona e ese ma le upumoni ma le mafutanga lea mafutanga le foi la toi fea tu famna tu fa umai fe au tayana le mafutanga o le tua Yesu ma tato ona na tato ese ma le mafutanga le lona winga o tato fa ma walunga i toto Yesu ke riso Biara no fea tu mai tu so e pe o le toi lava la staulanga ala le tau o fe amo o ma au tayana fa mai le apostolo yani o le mea na mātou wa ai ai whanongo longo i ai na mātou tango ia o ia o le loko le ola ya
ele maule e perule sfundua le na sitia pasa i tai au nei te lon ole loko le olona e te mau ana manos ma e tu mau te tono le okumoni le tu pea ona e te pa lawa ai ia Yesu o ia o le li o le ona awa te wa ai tangata e vavena e vai ai a ona tau lai lawa ai ia Yesu pea no fea tu e leisi si fea au si atu i lor fea au ia e lor le Yesu toni ante oe manan whaatanga o Yesu foi lana ia tau lai ai lawa ai e le mawhai ai fo i se mea ona whaavai vai ante oe ona suafa Yesu. Amen.